Kajingjor ki kamto aganong ba shilong kelapau tengkren biang mentaru. Ha kaba kawai kedukan dia mobile keberan nomor peran gelas atu lut ki mobile keberan dor dang step perngap ha kakat sau trik jeliau arhajar arfuar. Kajing satu kena kedukan kelapen kedit ki babuan kamtam bagadan mar persya bat umat peran. Bat kadiru kejaka kebagi kulit keji yang ban pahara. Utrai jong kena kedukan uba rebelsan pariat ulaong bagi nong tu kelap prong jubor kedukan jong ha kepor kembalai steng nesau beji AA menstep. Bat kila tu lut ki mobile ki barem dor jong ki company mobile boper. Bat kila tu ulang ru eka box jong ka CCTV ke badan hapok dukan. Uba rebelsan ulaong bagi jing satu ki mobile ki barem na kedukan jong kan kot syaka arpo lak tam. Bat ula kentui ki bor pulet bantokit benya bat ban kami ki badan keti ha kena kam tu. Hagawai perkaliang ulapan pau kejing benyau bagi CCTV ke bala peniang bon pau tadi dekat tenat pulet kim syam na terekam setia. Baru ulaong bagi kejing bokai kini ke CCTV ke bam terekam. Kalong tang kejing penserwakai ke pisau pat ba. Baru ulapan pau ru kejing lengok bagi mat peran kena kejaka ke bagi pulet ki penjor bahai kejing pahara. Ndrai kinong tu gedang yolat bantu na kedukan jong u. Marsin yo kata kol no parawai prasenrang nomor 1 ngawan wud dukan ni. Mas poyang ni tengah iba dukan mendon isu dan stangki cover mobile ni po mendon ki mobile bro ki simlut ki charger ki niki earphone ki bro ki bulut ki klem sim ki simit tangi mobile na po giyo. Tengi du hadu bawan ki police department hapo ngi sarung rengi ki klem room spo pi tangga sotan ki pet ngi cover la su berat ni madan pi bro. Marsin pli dukan su tau tola pli tola idang mut wis tu wa aris tu tola la ada belau ada buat tang tai pi khot wood pi ngi sa jerong CCTV ngi la bu ngap pandai CCTV hendrai kini kiba wantu terkila ara lang kita box su la pajut kita box su terkila ara kemudian isu jar dukut hai barat berbayar badio ini CCTV badan timur panne han ketu kuno ga te kumba galong meneng like keren mengabai itu men meneng like keren bagi police department tengi klis pang king yang kumno gini CCTV nama lada ka CCTV ketrekam ngate kemin amar bangi tip bagi CCTV ketrekam bai te tengi ongin pacek di CCTV ban lab ita ki berbuan nama nang te galang fokus kawan bedarek kedukan ngi tengi ong da wan da la nang te galak kamerap yang ibi tendai nda kali mana nak police department ki ong ba kam trekam jogate te ka jungbut yu pinbu kin pelut digi ka pisar digi kakak no digi paulak digi krur kin pada CCTV gadan jungbut ban yu ban suwa tang kita CCTV kam dan jungbut bi long su waste of money ka pisar jong pajba bi ban pandai tangi por badan kam gini ki por bajia muni ki por ba bun ki jingjia ma kumba long ki jaka ki bu CCTV ki long kini ki CCTV terekam baik ceporok ke baik long ki jaga po India tendrai boleh yang ni po ni apo jong yang ni sulong bun ki CCTV kim terekam sulong bitangga subuh tang bantang tipor ya yo pisah bi kamai tang pisah nang kalian jonga te ngar request biang sai sin ga government bahkan take initiative bahai gini ki CCTV te mo nama nam jia su adi nebut gini lada dan menu-menu bawan ban luti gi yang ni dan kepor mensengi bajia kum mentak perthai ke ba PE kerni ki drugs ki mo te ka bi perthai ba ima te lada nagaliang jong policeman kasim take you know na government policeman can take initiative no bakin take CCTV baro can trekam baro ka bai kan baro ka bai bi ndai tang ni mot pran baro ka bai jaka yo molong bagi pandai ndai kamdai ban su long subu tangga kenja ban subu ka yang tu sepandai kamdan jumut tangga pisah bespulut pisah jong pai ba kamdan jumut ru to kumah kan di kedukan jungi ngila don CCTV tambah kinong tu ngila long kibas start hadu kata-kata kilara lut je katu ka box su teke ke bapen sosi ingi kolong baka CCTV berabut dak government de kebakal abut dak government hang ni hapok mat peran ke banya borok saudong kam terikam ke daw mo hapot badan kidi kijing kelumar kidan ke kadi ke CCTV ka terikam pakka bang ni hande hakin ka terikam tang hakitu kipor but balai bade menta kam terikam syu ke badan cylinder te habak kat kendi ke habak ki ong baki sniu beli kimla ban repair ki syai ka pisah kaja daki crore ki pisah kila ayo na central government te syai ka tu ka pisah bakila mang na menta ka kendi ki police department ban pendan kam habaki CCTV ki sniu hakaju hi kabinet hakaju hi kenta kila ade ban snai ki dei ban up deki tayo deki singi deki banai up hadu ban nami ki jingja ki basungusi andala jia ki jing susi kum kini kimla ban kem yek tai no nong le kam siu
Kalau kaya ke basungsi kan. Ngikum ki real pat ba, ngisngo ba. Ngin keno you know, ngin hap keno ba ya ka sarkar. Yo home ministers, ubadiban pet ya kini ki ya ka sok kasan, ubadiban pet ya ki jengduna jong ki pat ba dong song sinong.